Yo, na le me ko me do be na me se be fall la me se la siwe. E ya nye babia gbanto me bia cho ma so gboli sa wa. Na me sia me. Ni ne le popolo nyo moji fifila e ya nye be le ko ne pai amele yo. Enu ya e no phone me ma ko ga ko well ma ko sika ko well ma ko light ko well. Ne we data video la siwe ko de. Eno no phone me na we na enwuke na zizi de ka 24 hours na zizi de ka bale me le zi fifila wa advert video leji ekema ekpa ekpe dade advert video ko ya wa leji ya na ega le lucky no ga jeji na we ya onyebe ne va kpo wifi le zazala akpede nwe mi ato yo la America ple US meno mi a fe nko se pa ego menyebe YouTube nana report be mi awe le nye kpo ele nyo account me kpo fifila ega ine le kpo le moji me kpo tro zugao enukuye ne kpo Nigeria video me wa kpo be amegede wo le mine amu account le o si abo 4000 pledge 5000 pledges wo pa ya de me fonu tun va yi le video re kamebe enu ya de kape o le jira $34 $36 ncho eyi chi vai no $46 ma me ga tro gbova ele pemele le nko nye se de mebele pepe un ya ta me va moji calling kele video ate na onuka na no mine o ma hogara siwe olo wo wifi lo wo data ble wo fun la siwe de e ya koi mi le jojo le traditional system o mo ko ide nu ka manual operation ko ide digital operation me mi ame yo menya ode mi awuta me va moji ni me dibe ma ko nyansa ko de nyo kutuku ma no dudu ni de ka efe nenye ame no wu dowo ni me le nkude wu ncho afa me ba kpo be sigbede nu me lo abe fefefefere e ga ya onye ne amokplo odode ya mo mele no manage na we ode nu na wa onye be na va zi batia tamazi bate fifla mi gale gbejilo mi kpo mi ato yin mala pado o le gbedoda e poda me yo me ti won invite yin mata me kpo ba mo do la lo do ta je be ma yan we ne me di be ma yan we de e ke ma mazi eleke ne mazi batia me app de ka ya la signolo o sugbo vevere e ya pete de komi code phone ji o le gbogbo ta ma pin o ame o epo ame yo me pin o ma information ide china bo e la lo do me no po e ke ma ba le nkure no ko susu be mi afete mi amine ni mi epo ngogbe dede na gbe dagbe ame bia na me sia me lo ne me va moji ya kunu gbogbo e ya nyime ju ma ko va fe o vo leke na ko we ba me ne ho ji o se de sometime e je be na ko nu ko fiawe no pa mi do gbo figbe la si we pai va we be menye nu me wa ho atwa fia me do pai e kama o chese anyway me bia dagba na me sia me gleti a pe du obe KYC yo atasi wo ta ne te nko account ya fifila la e wo KYC ko evo ega agede kutoku pe na we wo ya multiply ya $30 nyeme wodode ke olo 24 hours nkekere ka maziz de ka nkekere ka maziz de ka ya kumelo ekpa me bia dagba na me sia me mebe na ekpo video for dey mega ko dade doku ogbo me be waso amenesi program le no me gbogbo de yo ma tun ko fia vo melo watewa ide YouTube on to wa po no pe ti me ole yo na de be manet ya nyebe ni ule epo new dashboard ma account de me lock ko dade me lock me nyegbe yo ga me de kaka gbo ta o release e yo ma tun de yin ma tun de over 377 and I multiply ko $37 alo $36 minimum e malo then akpo be ne le account me
after 900 so ya no fma megale mine ego mi mo po taxi be na me no taxi mine sometime ga ma ba do be o ma ga no be na ga mine plo wo phone e po da de aha enu mata mi va mo ji white paper de ya nye road map ta wa tun po white paper me won to na hre le fi dagbe ya me bia na me sia me na gblo me ga ko video go da de do ko gbo me ba so amasa me si dagbe na vi na mi no vi lo we mi ano ka me